Kublai phi baro ki pe yakani video te hakani kasni pangin pani phi kumnung ai connection ni ki MCB hakani ka DB board te menta kan bangin khap yo ni main wire buana po jang kompos bar 6mm multi strand te ngin hapan looping na kanika 4 pole isolator marpa kidan south don artali don hangni gawe don sap tai gawe pat tai pat kadep sna na du khaman swa tangba menta pat em umin line wan kong hangni uslei pat sap tai te na kata kada te ngi haban penas kham basbak tai basbak khnang ba kadam don kanu kanu ka spark te nangkong inte shoya uni u neutral ma nangkong inte shoya u neutral hadian ngin sai seki phase ma phase 1 phase 2 phase 3 tangba u bastam yellow pat em ngimdan te ham a du ni basau tangba ngin samak pat hadian khnang ba ngin suk la shai la si la dangi shna la dangi wa de kalan du ngin suk ngin samak tak ti bastam te la dep kanika kimin lan bon nampo posbat tingin te so kanigi neutral jongki domestic ki neutral jong domestic in pele bis jaka ka neutral link ti nomor ba kanhi kayeng panon kam da u inverter ti kamot neutral link jong neutral wire jong inverter am ngin penlet be kanika neutral link jong kalain domestic te ngila jandap te neutral te une udai u inverter line ma utu de neutral unte ba te neutral link te tu green te earthing pasau de ps te mantangin te no une u earthing sua tingin te hangni hajo ngin pandon kam da u cable lux khanang ba kat scam na ting te pandon kam da un cable lux ni du lux te kan ai da lux u prime m lux te ngin pan scam ya lux te ngin te no sakat ana kat tiep PVC tiep ngin te ada screw haside te kumjuru mentang ngin te no sa ni un neutral bawan na po jong ka inverter inte ba kanika neutral link jong kalain domestic nomor bagim ka pandete lang bad uline power line tang bahang ni hi uline power line padam udon tang wei ti ngin sate be direct na po jong ka isolator kan naka output jong ka isolator ngin sate be ni u neutral jong ka power line ti menta ngin te no skiniki MCB kidan ngai da 10 ampere kidan hurutli jongka domestic tinang ta power line don way ngai da 4mm power line ting hab ai bet da MCB ba ar 4 ampere kan 20 ampere ila dangi ai da 2.5 ting ila ban ai da 16 ampere yang ni pat ai wire ngai da 4mm ting kamot la ding ai du 20 ampere ar 4 ampere kamot kalabyang ti ka fan rugin ai ben jong ka fan udan hi tangba ka fan pat ni peniat inverter
ka ceiling fan kadan atali tingin tang te ikini ki MCB likran ta tu de neutral jongka power line mo tingin te be direct na po jongka isolator for full isolator ini jongka power line neutral tingin te ini wasdam pat nila ada kati wasdam red yellow RYB kanang ba kan sok mo la siya la jang ni don kaman repair ai tingin penes kembau ni ban looping na kani kawai siya kawai pan ka isolator penes kembau sepak red demo ngina tu killing na po tu na kawai ke MCB kawai pat ke MCB tingin abi du wayar ting hapan te scam ba kanang ba kanam klik kanam ing kanam spark usar ini tu deu ini line jongko line for map warna po jongka isolator le akan MCB stem ta ulle po ka output jongka isolator tu output lentai sebentar tu ta jangan asal ini sound tangin te na usni jongka fan ru ngindam ai inverter dengan ai direct baik nak line jongka ceiling fan ini jongko fan ini power line tu ini domestic way line South Andrea ini totally di line inverter thì thằng cũng đi cái video cái lại chẳng con để mình xóa cái lòng tu ngade penbet penbiang hadiah ngade dressing everywhere baik cái lòng tu de la hadiah de la dapat cái lòng tu खूब लेस